ukuthi uma ekhumula izinto nje umuntu uzibekaphi ufuna uyithole le nto ungakangeni ayikho into eqhatha abantu emshadweni njengaleyo nto mekhumula ingubo umuntu uzibekaphi mengena nje uthatha uthaya ujikelele athatha ishirt alijikelele athatha amasokisi alijinge phansi ayibukela iTV ngabe namsebenzi ukuthi cleaniwe la endlini uthatha ngothando wena ayawuvunjalo lafa uvunjalo izokuxaka lento ushadile uzobona ngathi uyisiqile uzophela lamagama lokubona ukuthi umdlalo lento ngoba kanamsebenzi zinjani izimfihlo kwifoni yakhe nisathandana nje ucingo lakhe hlala ligodlela linamakhoti nisalungisela nomshado umuntu uthatha ucingo lakhe athi hayi konke engafuna uyibona lapha ulokuhleka ucathi kuyadlala vele kuzoba nezimfihlo kulowo mshado wenu nomuntu uyayithatha kusisa athi hayi cela ukuthi ngeke ngicela nje ifoni yami kube eyami seniqala nihlonisa amafa manje unezimfihlo lo yasisa usuyambona kodwa uhaqo uthando lukusanganisile ungene naye lezi imfihlo yokutshela ngeke la ngizomtshela ngazi athi oqala ngangikutshela ukuthi ungayithinta ifoni yami sisathandana usubona izinto ezinkulu lapha phakathi athi ngakutshela angazi ukuthi buhlushwe yini